بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره اتیا جملې شیر کوم. نو که ویډیو مو خوښ شو نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس راځئ چې د لیسن شروع کړو. ډونټ بی شای، شرمېږه مه. ډونټ بی شای. دین میک می ریممبر، نو بیا ما ته رایاد کړه. دین میک می remember. Don't stop me, ما منع کوه ما. Don't stop me. You are very lovely, ته ډېره ښکلې. You are very lovely. I will do it later, زه به دا وروسته وکړم. I will do it later. Take the ticket of the bus, د بس ټیکټ واخله. Take the ticket of the bus. I don't like this, زما دا نه دی خوښ. I don't like this. Look at me, زما اړخ ته وګوره. Look at me, اړخ ته یعنی طرف ته، یا تاسو داسې هم ویلی شئ زما طرف ته وګوره. I do what I say, چې زه څه ویم هغه کوم. I do what I say. Set the alarm at 5 o'clock, د 5 بجو ټلی ولګوه. Set the alarm at 5 o'clock. This is useless, دا بې ګټې دی. This is useless. Don't touch me, ما له ګوتې مه راوړه. Don't touch me. How do I look, څنګه ښکارم. How do I look. It's nothing like that, داسې هیڅ نشته. It's nothing like that. Are you sick, آیا ته ناروغه یې. Are you sick. Don't litter here, دلته ګند مه جوړوه. Don't litter here. Move aside, یو اړخ ته شه. Move aside, یا تاسو داسې هم ویلی شئ یو طرف ته شه. Let me speak, ما ویلو ته پرېږده. Let me speak. You must go, تا له خامخا تلل پکار دي. You must go. You must come, تا له خامخا راتلل پکار دي. You must come. Have a taste of it, بس خو خوند یې وګوره. Have a taste of it. We had a long talk, مونږ اوږدې خبرې وکړې. We had a long talk. Take care of it, دې ته خیال کوه. Take care of it. Could you repeat that, آیا ته یې بیا تکرار کولی شي. Could you repeat that. Everybody knows it, دا هر څوک پیژني. Everybody knows it. I need more money, زما نورې پیسې پکار دي. I need more money. Stop the bus, بس ودروه. Stop the bus. At what time, په څه وخت. At what time. What do you say, تاسو څه وایئ. What do you say. We have late already, په موږ د اول نه ناوخته دی. We have late already. I want to say something to you, ما لره تا ته څه ویل دي. I want to say something to you. You leave on me, ته یې په ما پرېږده.
You leave on me. The habit of saving money. د پیسو بچ کولو عادت. The habit of saving money. I can't say. زه نشم ویلی. I can't say. You are taking long time. ته ډیر وخت اخلی. You are taking long time. Stay away from it. د دې نه لرې اوسه. Stay away from it. Think about it. په دې سوچ وکړه. Think about it. Don't tell anyone. چاته مه وایه. Don't tell anyone. He is not at home. هغه کور کې نشته. He is not at home. I will go there. زه به هلته ځم. I will go there. It's enough. دا پوره دی. It's enough. How do you know? تا ته څنګه پته ده. How do you know? Not too much. ډیر زیات نه. Not too much. Stay inside. دننه اوسه. Stay inside. So what happened? نو څه چلو شو. So what happened? Keep yourself calm. ځان په آرام ساته. Keep yourself calm. Why not? ولې نه. Why not? He is calling you. هغه تا راغواړي. He is calling you. I don't agree. زه موافقه نه یم. I don't agree. I think so. ما ته داسې ښکاري. I think so. When did I say? ما کله ویلی دي. When did I say? Who went? څوک لاړو. Who went? What's your intention? ستا اراده څه ده. What's your intention? I hate such people. زما داسې خلک بدي شي. I hate such people. Why are you asking this? ته دا پوښتنه ولې کوې. Why are you asking this? Let me do this. ما دې کولو ته پرېږده. Let me do this. We will talk later on it. مونږ به په دې وروستو خبرې وکړو. We will talk later on it. Sign here. دلته دسخط وکړه. Sign here. Come down quickly. زر راکوز شه. Come down quickly. Still you have time. اوس هم تا سره وخت شته. Still you have time. He is not able for it. هغه د دې لایق نه دی. He is not able for it. Who slept? څوک ویده شو. Who slept? I am lost. زه ورک شوی یم. I am lost. This talk is of every day. دا روزانه خبره ده. This talk is of every day. For long time. د ډیر وخت پورې. For long time. My sleep was disturbed. زما خوب خراب شو. My sleep was disturbed. Don't mind my words. زما خبرې په ځان بد مه لګوه. Don't mind my words. When do you wake up? ته کله پاڅې. When do you wake up? Why are you quiet? ته ولې چپ یې. Why are you quiet? What's up? څه روان دي. What's up?
He is coming to me. هغه زما خواله را روان دی. He is coming to me. I don't need your sympathy. زما ستا همدردی نه ده پکار. I don't need your sympathy. The truth is always better. رښتیا تل ترخه وي. The truth is always better. How stinky it is. دا څومره ناولی بوی کوي. How stinky it is. I can't explain further. زه سیوا وضاحت نشم کولی. I can't explain further. Sorry for giving trouble. د تکلیف درکولو دپاره بخښنه غواړم. Sorry for giving trouble. Something is fishy. څه خو ګډوډ شته. Something is fishy. I tricked you. ما تا سره چال وکړو. I tricked you. Everything is all right. هر څه سم دي. Everything is all right. I was around. زه خوا و شا وم. I was around. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به ترې په وخت خبریږئ. Thanks for watching.